Ideju da napišem roman dobio sam posmatrajući naš sadašnji svet pun kontradiktornosti, gluposti i oprečnosti normalnog življenja. Mogu reći da je napisan iz revolta na svet koji ne mogu da promenim. Svet u kome novac upravlja našim životima, u kome je lepota, kultura i intelektualnost potisnuta u drugi plan. Sve što je ružno, nekulturno i glupo postaje dominantno i smatra se normalnim. Na ulicama su gej parade, a velike sile zveckaju oružjem stalno nas plašeći trećim svetskim ratom. Desetkuju nas stvorenim virusnim pandemijama. Smatrajući da se moramo probuditi, živeti život koji je prelep dar dobijen na poklon, razvijati svest o tome da smo privremeno dobili ovu prelepu planetu na korišćenje. Da se uzajamno dopunjujemo i razvijamo na našem putu ka konačnosti. Uprkos činjenici da su većina ljudi na planeti vernici, ne ponašamo se u skladu sa tim učenjem. Mali broj je svestan postojanja nečeg većeg i lepšeg od našeg prolaznog materijalnog postojanja. Da smo od ovog našeg življenja napravili haotično, skoro hororističko bitisanje puno potencijalnih strahova bez prave ljubavi i sreće za pojedinca. I to će biti sve gore i gore. Na kraju ćemo svi biti isfrustrirane, bolesne, ekonomski siromašne i otuđene šuplje duše. Postaćemo živi mrtvaci. Smatram da je to neodrživo i da to nije put evolucije čoveka. Trebamo postati svesni sebe, svog potencijala i shvatiti da je svako od nas Bog u malom. Da niko nema pravo uništavati naše težnje za lepim življenjem. To sve me potaklo da napišem roman Igra na oštrici evolucije, koji je objavljen u formi digitalne knjige na Google Play i e-book store najvećim internet knjižarama na svetu.